Musese karibu ndeni wakunekeli wa mathangu ni kwete thangu ya The Daily Nation na thangu ya The Standard. Thangu ya The Daily Nation ya Ruto hits 1,000 days kana Ruto Musumbe Dr. William Ruto ni wabicha methenya ngili umokuma likakebelani mwaka ni wangili ile miongolena ile na pemondo meke wadhokani wala meke tendeni otongo wake na indi toa sisi thangu na The Standard ya killed by the police kana mundu umwe onowe iwe onati wenethayo moko ni mama officer ma polisi ende to ilika direct thangu ni ya The Daily Nation thangu ni yake le Ruto at 1,000 a mixed bag for president na ende Musumbe Dr. William Ruto ilika kebelani no wathanie mondo meke bathokanyo alokethwa ayeka ta kwa ilio kwati one day ya Kenya ta kuikethia kana kisomo ni cha ila ta kuikethia kana uiti no wa ila na ende mondo meke bathokanyo ni methitwe matanamba kubikika ta andu ta mondo meke bathokanyo mondo ma affordable housing Musumbe Dr. William Ruto ne waitie kana akaka nombangili mana ile na miongo 5 isuni atambete kulika kebelani na kebelani nomba isuni sia the yesi abika nombangili mana ele kwa mwaka na ende kwa yupe wete kana nombangili na imwe miongo na yana imwe miongo 35 Nesu siende na kwa na ende nombangili 11 ila si wetekana nesia nisimini kwa huko ikethia kana kiuki namba kubikika na ende maondo ange meke pathokanyo ndini wa miaka ile na nusu yake ambe nebe kuoneka ake nyingi matende na kweniwe ne maondo meke pathokanyo ala wikite na ende ni kwethio kwina maandamano mambo ikawa Gen Z mwini wa 3 mwaka ni mubitu nondo wa mutalatala wa finance bill wa 2024 ulawa yetete sindusike bathokanyo ota kuongela kwa VAT kana value added tax sendo nesia mauta kana petroleum products kuma kilungu cha 18 yuloa yana kupika kilungu cha 13 yuloa yana na ende musala wa Kenya aingi kwetho wende na kuoleka kuma na kutilwa sindusike bathokanyo kendo chambe kila kende no tulwa ni housing levy ya kilungu cha mwaka 5 yuloa yana 1.5% na ende 2.7% ya social health insurance fund kana SHIF na ende pe mbese lengi si utilwasia NSSF ila si ongelangetwe na ende pe wetekana Kenya aingi mewetekana ne maende na kwethwa matena mwikio na matena utano na serikali ya Musumbe Dr. William Ruto mithenangili umwe kuma amina kosa kibela na ende tuisonga nambe Ruto's record on human rights growing worse na ende thango ino ya sia kana utongo wa Musumbe Dr. William Ruto ni wonete Akenya ingi maibine wa maondo ni maame yao na endebe ikundia kukitia akisia mwene nde ya sia oyu ando miongo nyanya na eli ni abducti toka na mateketo nyara kuma mwini wa 3 mwaka na mubitu na miongo ele na kenda oyu mayesikia wala maibado na indi Disemba mwaka na wankilile miongo ele na ina wewoka ando 13 ni report hiyo kwetho matesikia wala mai na indi Musumbe Dr. William Ruto yumetuki nona wetie kana ndo alama abducti toe kana alama teketo nyara alama mabetangi toe ne makwata ni tunandu mo lakini kundino yakoletea akisia mwenende ya sia bado be ando oyu miongole na kenda matesikie bala mai na kiko cha oyu metuke ni kiko cha mundu mukomwe ukwetwa Miss Rose Njeri ulona sobisia mutambo kana software ya Kenya kunenga na mawoni moyo lwa mutalatala wa ilovia mwaka wangili mengole na 5 kana finance bill 2025 na endi eki wambeni na endi athi kusikate wa atongo imangaleko ya olei Kenya mangaleko ya olei matongowe ni ulona imunini wa Musumbe Rigathi Gachagua mayasi kanaki ni kweki ya Kenya kwethwa itena democracy kana itekwate ya akisia mwenende indi tuisonga nambe thangoni ya 5 yeletyo uthukumia Musumbe mithenangili umokuma mina kosa kibela ya city broken covenant can the church forgive and love president again na indi mwaka ni wangili ile miongole na ile usakuwa ni witwa iwa maobisa kana atongoi ma kanisa na atongoi
mandeni maibata mewetekana maibata muno na musumbe Dr. William Ruto na ni munene ya mauseo lakini bindende na kwithwa wa usio usu wende na kuthea kindu chambe kiwetekana kana ni bindani la me yandu meke bathukanio ya bukuyo kuyasha kahola kiko kila chako na uwe na mutabania Mackenzie na ende bewetekana kana kuma bukanisa ni wonie utongo wa musumbe Dr. William Ruto wena negligence kana wena kulekelela na kwithwa utokunikela mondo meke bathukanio la makonetie NND na usubikwa NND na ende kuma buku manana kiko kiu musumbe Dr. William Ruto na wasobisie ni wazobize nzama ya kukunikila na kuwete metala ya kulonga makanisa na makanisa ni maleanile na metala isu na ende metala osu niwe kiwe itheka na ende kumabu wesa ya makanisa ni maende na kutanisia na musumbe Dr. William Ruto mwakani mubitu mwakani wangile miongole na inya ibindani ya maandamano mamu ikawaji nzi makanisa mwe na tongo mama makanisa ni maambie na kunena obanini na ende etina nimesie kwambia kunena biyo yulwa akisia mwene nde kwitha sibiniwa itina wandu mukwitha mayuwa wa nangi kutekwa nyara na ende kumabu makanisa ni mande na unena muno kanisa wa Anglican na kanisa wa Catholic na ngwatanio ya makanisa ba Kenya manene yulwa sindusike bathukanio akisia mwene ndi na maundu mao kwati ba Kenya kwithwa wende na kukuneka na ende kwambia kunena maundu meke bathukanio ala musumbe Dr. William Ruto utapikie na ende kuma bube wetekana kana ngwatanio ya musumbe Dr. William Ruto na makanisa ndiende nesa ende mekulia kana kanisa noto na kuwekea musumbe Dr. William Ruto na makaenda nyenye mwingi tuithengeusa kwa nini wa mwakani wangilile miongwele na mwonza ilango ni athandatu ni Ruto doesn't deserve a second term na ende usuno ni wa secretary general kana mwandiki munene chamani cha ODM Edwin Sifuna na ende asia kwa na nothukumiwa musumbe Dr. William Ruto ndio kuona kana ni walito kwa tamu wakeli ingi asia kana chama cha ODM kile abonika nda kukitia ibila siki bathukanio kisindana na sia masiki bathukanio sia kiuriti na kwa uwa asia takuitina kibila chama cha ODM nikikwitha kiyongamia mundu ulo kwete kibila cha usumbe mwakani wangilile miongole na mwonza ubathukani nondo ainge mekuona kana Raila Odinga kethwa aikwata Raila Odinga olane mutongo wa chama cha ODM akethwa ikwata mbau musumbe Dr. William Ruto kwete kibila cha usumbe mwakani wangilile miongole na mwonza kumana na ndambuka siki bathukanio ila wende na kutambuka ku ngalegosia Nyanza nikaenda wese ni wosa watei wa musu wa Prime Minister Raila Odinga hitina wa impeachment ya Rigathi Gachagua kana kumudhola kuma kibelani bala enende maki mani mekuoneka matenga liko yake ingi Edwin Sifuna yasia kana pia ndo meke bathukanio ma ODM alama ndiye kuthukuma na musumbe Dr. William Ruto ta Wycliffe Ambetsa Oparanya Hassan Joho na nwangi meke bathukanio kuma chamani cha ODM alama ndiye na kuthukuma mane wa miana ya minister na James Opio Andai ola wosie mwana wa minister wa energy and petroleum kana minister mubyani wa mwaki na nwangi meke bathukanio yasia asu maye thukuma na musumbe mwanani wa ODM yasia nema betangie mungamoni wa ODM lama ndiye na kuthukuma na musumbe Dr. William Ruto na mato kusiwa maikasiwe ta atongo ima ODM masiwe ta ando mbene na kwou ayasia mo chama cha ODM mwakani wankilile miongole na mwonza May 11 nimekutha majongamia candidate wa kutekebela cho sumbe tusonga na mbe senior school ngithangone ya mwonza senior school guidelines and selection pathways released na ende junior school idhalela grade 9 grade 10 where they are senior school na ende medewa maisa kuwa masomo meke bathukanio sindusike bathukanio la mekwenda kwethe maisomea amanyiwasu na ende pe kondo kutsiendo itatu matonosa kwa chambe ne social sciences arts and sports na ende mumaniwa na wasa kwe ngalekwesu ya social sciences arts and sports na pia na wasa kwe science
nawasa kwa science, technology and engineering and mathematics. Chambe ni social sciences. Ni choto nawasa kwa. Chakele ni arts and sports. Naende chakatatu ni science, technology, engineering and mathematics. Laita wa STEM. Kwa mumanyiwa ulo kuthi senior secondary school. Ilani kwa mbea grade 10 mwaka ni tuendete. Hatono sa kwa sindu itatu social sciences. Kana arts and sports. Kana science, technology, engineering and mathematics. Kana STEM. Naende pe masomo mwamwe ni lazima. Onedha wasa kwa STEM kana science, technology, engineering and mathematics. Kana wasa kwa arts and sports. Kana wasa kwa social sciences. Masomo mwano ni lazima. Yambe yita wa mathematics kana hesabu. Yakele ni community service. Ya katatu ni English na ya kana ni Kiswahili. Asu ni compulsory kana nema lazima ni lazima. Kila mumanyiwa aende na kumasoma. Na indi pewete kana ma atongo ima maskulu ni malete kulika mutandao loko selection.education.go.ke na indi nikenda maiki kana amanyiwa ma grade 9 ni masa kwa na ni masa kwa masomo alame kwithwa maisomea na indi kila skulu ni alete kusakua at least pathways ile then waisu itatu na indi kila pathway yewate kana yailete kwithwa yena at least amanyiwa 15 amanyiwa 15 andi kiukete kulo ya niwethe ama skulu amome na siana miongweli na yu ethe kila skulu yaletosa kwa pathway ile na kile mwe yalete kwithwa yena siana 15 pauba tono thiata lakini indi ni meumana na indi maati ya metalatala la yalete nikenda ndi wesethia siana ni siasa kwa na ni siamana itonya kuthi kweka ata paumbe ange na indi paune voto avita muthie thanguni no ya The Daily Nation ana wonengelelia ange waile nene sibai thanguni no ya The Standard muthenyani wa umundi nge waile itatu aya ithanguni ya thanthatu death of blogger in custody raises questions of police transparency. Pe blog omwe kana mwandiki umwe ama woma metandaoni kuangaliko sia Homa Bay na anaisa lunch na iya lunch ona maofisa ma polisi moka na moka mamwe aiyesani yake nthi na wakwatwa kana ni waiki wambini na abu kiwa kisesene cha polisi na ithi yake wamwatiye na indi kila kina wetekania aneiwe nunene yenai boss wo na indi ithe wa mwano akule boss wo no ewa aika okulia makulio maingi na itina mwana kiono ewa kana na nenea boss wo ayasia kana ni corrupt kana ni mulusani na indi itina wa kutoa kisese cha polisi kikungaliko sia Homa Bay nuna tu atoa police headquarters sia DCI na kumabu atoa kisese ni cha polisi Central Police Station ngaliko sia county ni ya Ilobi na niona mwana eweka wa mutumea na indi atoa wabu ande akuito ngaleni ethe yake no naiye mwana ke uplead kana akulia mabisa ma polisi maikamweke bandu utatona kubeba nundu ethe wana asthma na indi we atwawa kisesene cha Central Police Station Isolation Unit kana bandu bake eweka na indi itina esakwithwa achito ni thayu na indi mabisa ma polisi makulwa measia kana anakimanisi muto wake ukutani wa kisese cha polisi na atweka unconscious kana wese ndeye kweyewa na itina atwawa kuitwa hospitali ni na indi ethe wa amina kutiwa ni thayu na indi aingi ma enenthi na maikuikia kana mwanake anakimanisi chongo chake ukutani na atiwa ni thayu kwina aingi mekuona kana mwanake ono ni kwithwa ano waiwe kumana na maobo ala unethia ayandika thini wa mitandao ni indi usu ni kila andu meke bathukanyo mekwesilia indi tima wa maikithie kila kiwetekanite ni maofisa ma polisi ni kana na kimanisi muto wake ukutani wa sel palona vingiwe na indi
atwika unconscious kana wetha nde kwejiwa na atwa wa sibitali na atiwa ne thayo thangu ne amonza country in grip of election fever 2 years to polls na indi they are Kenya ni ende na kwithwa itoisie campaigns ngaliko ya ulei na ngaliko ya serikali ngaliko ya serikali iweta kanani development tours kanani kwithwa ni maumba noma kukwata mbau ende kibathukanio na kumokelia muika na ndu na moito na ndu maboda boda na indi yewete kana isu ni campaign sitwa iwe sibithanitwe ta maendeleo na yo ngaliko ya ulei ni ende na kuthiwa kundu kwiki bathukanio na indi chuma ne keki uthela ni ambiye ko ukambani malele ya thi voi ngaliko sia Taita Taveta ya thi ngaliko sia Mombasa na yo ngaliko sia Malindi inena na NND kukoma na NND mai campaign mai sukuma wetano wo wa kutwikithia Musumbi Dr. William Ruto Musumbi wa term umwe na indi thangune ya na premature campaigns. Ruto now finds himself in Uhuru's position na indi itinaoza kuwa ni wa mwaka ni wa ngilile 11 Musumbi Dr. William Ruto na ulawa imunini wa Musumbi wa Uhuru Kenyatta Musumbi uthiomu ya nimethiwa mateku iwa na Musumbi webindane yo Uhuru Kenyatta ayaseka na Dr. William Ruto ni tanga kana no kuthiwa kundu kwiki bathukanio kuiko ni campaign kosa kibela cha Usumbi cha mwaka ni wangilile miongole na ile na indi amukulia ambe kwekana na campaign ibinda campaign ikabika mathukume nikenda wese ni mathukuma ndia Kenya lakini Musumbi Dr. William Ruto ande yana campaign ende so kwata kibela cha Usumbi mwaka ni wangilile miongole na ile na yube wetekana kana OUMO bala Musumbi wa ibinda yu Uhuru Kenyatta wa nondo Dr. William Ruto ande no kulia ndo meke bathukanio ta ngaliko ya lei maikana na campaigns siate ne yasekana ibinda utati ikabika na indi ni maende na kukuna uteti ngaliko su ya ulei na pia ngaliko ya Kenya kwanza ni maende no thiwa kundu kwike bathukanio tangaliko sia kuya Homa Bay ngaliko sia Nyanza kundu kwike bathukanio nikenda indi wisethia ni makwata watei utono makone akula unyivanini munene wa mwakani wa ngilile miongweli na muonza na indi ngawa muthila ngunengelele thanguni no ya the standard business leaders want taxes on inputs impede local production na indi ene biasala kana atandithia ne makuletie nikenda serikali yekithie kana sindu ile isio bewa ba Kenya ni sia theiwa koti nikenda indi wisethia ni siende ya kana production kana usobiwa sindu ba Kenya ni wende na kwaila na indi koti wiki wa ndeno wa imports kana sindu ile si kuma ndisi anza nikenda indi wisethia production kana usobiwa sindu ba Kenya ni wa kwatwa mbo na indi ba uni potwa biko kunekiliwa mathangu kikone cha umundi tinebindete yasa ni to komana na indi tunena ni sia maundu mabata maureti ukambani ni wewa governor wa county Masako mwandu wa binyandeti ni wakulia atongo ima Kenya kwanza akana NND Masako manenge mwanya atongo ima Kenya kwanza ni kenda maete ko ukambani lakini Asia kana itina wa usakuani kana itina wa kiu NND ni mamomana direction ya ureti elame kosa mwakani wangilile miongole na muonza ndeni wa usakuani munene na indi atongo imeke bathukanio evo Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na ndwangi nimethitwe mate ukwata mbau atongo ikumo kambani kuthi State House kwa Musumbi Dr. William Ruto kwitia maendeleo na indi ndambuka ya Musumbi pia ni yeteleto ba ukambani na indi pe andu meke bathukanio mato mekwata mbau na indi mondo asimoto kwithia tuine nea kanani kana ukambani ni pilot kwitikilwa mondo asu makoka ba ukambani atongo makathi State House makathi kwitia maendeleo kana kiuki yailete maendeleo mailete kuka ona tongoi mataendete thini wa State House kana pia ona Musumbi Dr. William Ruto ni walete kuka na kweta maendeleo ba ukambani ende ngewesu ni tunena nisiatina vindeta ya satwe.